Pomaže Bog, dragi učenici. Hristos Vaskrse. Moje ime je Miroslav Mišanović. Ja sam vjeroučitelj u osnovnoj školi Negoslavci. Danas ćemo govoriti o jednoj temi koja se uvijek vezuje pre svega za religiju. A dosta je popularna, da tako kažemo, kod pravoslavnih i u pravoslavlju. I ja se nadam da ću vam sa današnjim kratkim predavanjem približiti značenje i smisao današnje teme. Danas ćemo govoriti o moštima pravoslavnih svetitelja. Šta su to uopšte mošti i vidjet ćemo dalje. Kada spomenemo reč moći, mi često pomislimo, ja verujem da je jedna od prvih asocijacija koje imate su super junaci ili neki čarobnjaci koji imaju super moći. Jedan dosta popularan film je Harry Potter, koji pretpostavljam da ste većina vas gledali, gdje jedan dečak čarobnjak ima različite moći pomoću svoga čarobnog štapića. I on pokušava, znači, da neke stvari u svijetu, u tom zamišljenom bajkovitom svijetu, da promeni. Međutim, mi ćemo govoriti malo o drugačijem pristupu moćima i šta su to u stvari mošti ili moći. Proradi nam uvijek mašta, znači kad razmišljamo o onom moći, šta bi ja radio kad bi ja imao neke zaista super moći ili da mogu da izvodim neku magiju. Uvijek su nam tu neko bliske asocijacije. Ljudi su verovali kroz istoriju da određeni predmeti, kipovi imaju određene moći i da zahvaljujući tim predmetima oni u životu dalje napreduju. Oni su ti koji mogu da pomognu, znači da se neko recimo izleči, da neko bude bolji u nečemu, da neko nekog zavoli, bilo je i toga dosta. Ali međutim, naravno, moramo imati stalno na jednu stvar na umu da recimo u pravoslavlju, u hrišćanstvu nema prisile, sve je ljubav. I treba da bude ljubav, ne treba, jer ljubav ne podrazumeva prisilu, već naprotiv ljubav podrazumeva slobodu. Reč mošti, kao što ste već mogli da zaključite, za stalno govorim malo mošti, malo moći, u stvari dolazi od crkvenoslovenskog jezika i znači upravo to, znači moći, nešto što je moćno. A mošti u stvari predstavljaju ostaci svetiteljskog tela kojima pokazujemo poštovanje zbog života koji je živeo taj određeni svetitelj, bogougodnog života u ljubavi, života po zapovestima evanđeljskim i života koji može da bude primjeran u nekim delovima, ne uvek, ali može da bude primjeran ostalim hrišćanima. Ovdje imate, na ovoj slici možete da vidite primjer jednih mošti koje sam imao čast, recimo, i da lično vidim, mošti Svetog Dimitrija u gradu Solunu u Grčkoj, gdje obično se mošti čuvaju u jednom posebnom, da tako kažemo, kovčegu koji mi nazivamo kivot ili čivot, kako ko izgovara. I u tome kovčegu su sačuvani ostaci svetiteljskog tela koji su neretko dosta i obučeni ako je recimo neko bio sveštenik, episkop, u odeždu svešteničku ili episkopsku. Mošti, ovo moramo imati na umu. Ovo često neko napravi asocijaciju moštiju, poveže recimo sa mumijom. Mošti nisu mumija. Kao što recimo možemo vidjeti na ovoj slici jednu mumiju. Znamo da su mumije uglavnom, ima i na drugim područjima, ali uglavnom se vezuju za područje Egipta. Zašto mošti nisu mumije? Zato što pravoslavne mošti se ne balsamuju. Tokom mumifikacije ili balsamovanja, onaj koga pripremaju za taj proces u starom Egiptu,
vjerojatno ste upoznali to na časovima istorije, saznali tu činjenicu, da mu vade određene unutrašnje organe i onda premazuju raznim, zovemo balsam, raznim uljima i to se zove balsamovanje ili mumifikacija, umotaju u platna da bi se što više sačuvalo telo. I zato nije iznenađujuće kada se recimo otkrije neka mumija, da pritom vidimo da je dosta očuvano telo tog nekog faraona ili ugledne ličnosti iz starog Egipta. Znači ovdje se služimo ipak nekim prirodnim procesima da bi došli do rezultata da se to telo očuva. Mošti nisu zombiji, da budemo jasni, pošto zombiji danas su izuzetno popularni u filmovima, razne serije, znači i onda imao sam priliku da čujem čak i od učenika kao da li su to zombiji. Nisu zombiji iz razloga zato što sada mošti ne ustaju, ne oživljavaju i ne znam nija kako i već ko sagledava i ima neko formirano mišljenje o tome. Mošti su pre svega izraz prisustva Božjeg u svetiteljima, u svetu. Mošti su nam, možemo reći tako, dar od Boga, da bi mogli preko njih lakše mi da dođemo do Boga. Vjerovatno, pretpostavljam da ste svi čuli za jedan od naših najpoznatijih manastira, manastir Ostrog, koji se nalazi u Crnoj Gori. I recimo tamo imamo jedne mošti, jednog izuzetno značajnog svetitelja za naš narod, svetog Vasilija Ostroškog, koji je živeo u 17. veku, koji je bio pravoslavni episkop. I do dan danas sačuvane su njegove mošti, koje se isto, kao što sam rekao, oblače u episkopsku odeždu, episkopsku odeću. Ovdje imate i sliku, ako neko možda nije upoznat, da vidi da je to specifičan manastir po tome što je ta čitava građevina napravljena u steni, u jednom velikom brdu. Mošti gdje se čuvaju? Mošti se čuvaju u manastirima i crkvama. Kao što sam napomenuo, one se čuvaju jednom posebnom, znači kovčegu koju nazivamo kivot, i u tom kivotu recimo imamo osim odežde stavljaju se, mogu se staviti i neke ikone, krst i tako dalje. Sve ono što predstavlja hrišćanstvo, pravoslavlje. Ovdje imamo na ovoj slici mošti svetoga mučenika kosovskog kneza Lazara, koje se danas čuvaju u manastiru Ravanica, nedaleko od Ćuprije. I mi na taj način, kad se molimo Bogu, mi se molimo preko zastupništvom, kad se molimo svetitelju, onda se molimo u stvari Bogu i prizivamo zastupništvo toga svetitelja pred Bogom. Znači, i kad se molimo svetitelju, mi se u stvari molimo Bogu. Svaki put uvek krajnji cilj i smisao svega je molitva direktno upućena Bogu. Čak i kad je posredna, ona je direktna. Malo možda zvuči ovako vam zbunjujuće, ali zaista je tako. Jer svi svetitelji učestvuju u svetosti Božje. Oni su sveti zato što je svet Bog. Mnogi ljudi prilaze moštima iz razloga što se nadaju recimo od isceljenja neke teže bolesti. Treba im zbog nekih odluka da budu čvršći u svojoj veri, u ljubavi, imaju problem, prilaze stvarno sa mnogim mukama. I ne samo da prilaze sa mukama, nekad dolaze jednostavno iz zahvalnosti, što je ono najbitnije u životu, recimo da na svemu što nam dođe da budemo opet Bogu zahvalni. Jer znamo, ništa nam ne pridonosi ako se stalno i bunimo. Trebamo biti blagodarni i na onome što, ili zahvalni na onome što imamo. Jedna zanimljivost, pretpostavljam za koju ste znali niste, da se mošti nalaze gotovo u svakom pravoslavnom hramu. I to su ušivene u jedno posebno liturgijsko platno na kome se služi sveta liturgija, a zove se antimis. Obično, znači, ovdje u vrhu bude
ovako jedan kao kvadratić u kome bude to se zove čestica, znači samo jedan mali delić moštiju nekog svetitelja. Znači gotovo svaki pravoslavni hram ima antimis i sveštenik kada služi liturgiju ili u hramu ili van hrama mora uvijek da nosi sa sobom i da ima taj antimis i da na njemu služi svetu liturgiju. Koliko se poštuju u srpskom narodu, pre svega mošti, može nam svedočiti jedan istorijski događaj, a to je spaljivanje moštiju Svetoga Save 1594. godine, kada je Sinan Paša na Vračaru, po nekima na Tašmajdanu, ne na Vračaru, spalio mošti, naredio da se spale mošti Svetoga Save. Zašto je on to uradio? To nam je jedan od direktnih historijskih dokaza da su mošti svetitelja bile izvor velikog poštovanja, da su ljudi prilazili tome, da su oni ulivali njima novu nadu, hrabrost, da je Bog sa njima, da je Sveti Sava sa njima. Ako nije ovako i fizički, i jeste na neki način fizički kroz svoje mošti i duhovno da ih bodri u nekim novim izazovima. Zato je to prepoznao čak i turski Sinan Paša i naredio da se spale mošti ovog našeg najvećeg srpskog svetitelja. Za kraj, hteo bih jedan mali zadatak za vas, da istražite na internetu ili pomoću, sad možete bilo koje neki drugi mediji, da li u blizini vašeg mesta gde vi živite postoje neke mošti, da li ima koji je najbliži, možda manastir koji ima mošti svetitelja nekog za koga ste vi čuli, možda i koga i niste čuli, nije bitno. Ohrabrujem vas da pokušate, da vidite i da vidite, verujem da ćete na kraju doći do rezultata toga, da vidite koliko u stvari naše crkve, naši manastiri su bogati svetiteljima, ne samo znači iz vremena nama bliži, već iz vremena prvoga hiljadugodišta. Hvala vam na pažnji.